Azuwi Bible kabahili rangomida clay na tum psychorally we saw coming sarna azu bagi je Bible text na Matthew chapter 5 verses 32 aina hapok laga 39 in tangta pangrumsa mi ting madili mi gaza Juwi tili jishuna awi sakanga tu pingli hokuida hanga ina yari hili lumashan la kaira kiwi vang kala gaja atum na iling so kabam hi gatum tangka haira laga atum za kawai ki kala malay mana kala shong fuli atum van hai bai shina daga kum aina atum ni mashu ngai mana Jena sakang tuping nang hangai yari hiya ka hili miza kawai lam hang hili kashagaza itum na kaliva kuira kala Jena jishuna atum linga hangai na tumwili kamui kya kalay li kala atum nang hangai kamui shini kala kai katiaw ka layli Jina jishuna yari jili bamzang kawai kasoy. Ana kamui shini gala kai jikwi laga ningashi seha sai gala shir kai laga sakanga tuping limi. Jina atum na yari liyawa. Atum saikoro na penlagay na zakwi gala kataiji lukshini gazipkuya. Ji gazali gazang mi mashing ji shunao gala nao shunao mazang la mi ting matina. Jui tili jishuna yari jili shiung hai laga marikong akali dongpungda maikatan ngalay vak bahawa. Now, kay na tum psycho reliever we so coming sarano ning shilagayra.